Assalamu alaikum, эфирде нәтиже программасы. Бүгін сентябрьнің 30 студияда сіздер үшін мен Шевкет Аматулаев чалышам. Провокация халқара ве Украина канунларынан бозылығы. Боле Түркияде Украина елшісі Андрей Сыбига ярын Истанбулда кечірілежек сөзде Қырым иқтисади форумына адландырды. Форумны өзіна Қырым татар дернегінің темсілжесі оларақ танытқан универсел Русия параларына кечіре. О ичбір керчек Қырым татар дернегіні темсіл етмей. Ишгалжилерінің ве маргиналларының Истанбулда сөзде Қырым экономик форума кечірілмесі бір провокациядыр. Бұл халқара құқығының бозылывыдыр. Иш адамларына диққатлы олмаға ве иштирак етмемеге чағыруда бұлынамыз. Дестеклері үшін тешеккүрлер білдіреміз. Форум тешкилятчылары Қырымдан иш адамларыны давет еткен, ама кіманда иштирак етежегі белліде гел. Тедбір ярын Истанбулда кечірілмесі планлаштырыла. Украин дипломатлары ве меджлис темсілжілері. Түрк иш адамлары бұл провокацияда иштирак етмемелеріні чағыра. Қатырлаталар ишгал етілген Қырымға ятырымлар япып халқара санкцияларына уғрай білелер. Немає в Туреччині зараз, як і в інших країнах, підтримки на рівні не лише державному, але й з боку помітних бізнес, фінансових угрупувань окупації Криму Російською Федерацією. Немає, а вони хочуть створити таку картинку, яка б ставила під сумнів абсолютну ізоляцію Криму з боку міжнародної спільноти, в тому числі і бізнесу. Türkiye'deki Kırım Tatar diasporası olarak da onumuzdan geldiğine kadar haberimiz olan yerlerde böyle bir formun bir faydasının olmayacağı, sadece Türk iş adamları boşu boşuna paraları masraf edeceklerini bu adamlara propagandaya yarayacağını anlatamız. Bunlar bütün dünya göstermek istediğinde böyle iş adamları falan aldatıp heyetlerini onda ketecekler. Elbette bu konkret bir iş neticesi olmasa ama Türkiye Kırım'ın işgali Rusya tarafından işgal ettiğini kabul ettiğini diye propaganda yapacaklar. Bütün organizasyonun parası Rusya tarafından verilen para. Йдеться про чергову спробу утворити таку димову завісу і приховати за ширмою так званих економічних форумів намагання вкотре легітимізувати незаконну окупацію Криму. Наше посольство в Анкарі направило вербальну ноту Міністерству закордонних справ Турецької Республіки з проханням вжити всіх можливих заходів для того, щоб скасувати цей захід або у разі неможливості принаймні суттєво обмежити його проведення. Русияның Шымали Кавказ Арби махкемесінде Ялтаве алуштыда тұтылып, Хизбут Тахрирге алақасы олғанында қабатланған қырымлыларының давасы бойынша қабатлав тарафынан шатыны сорғыдан кечіргенлер. Сөз Муслим Алиев, Эмирусин Куку, Энвер Бекиров, Вадим Сирук, Арсен Джипаров, Рифат Алимов аққанда кете. Танықлық берген шат, санкидерсін тақиқат әрекетлерінде иштирак еткен, тұтып алынған видеоларны баққан екенміш. Адвокатларының суаллерінден сон белі олғанына көре бұл инсан бір шей көрмеген ве протоколларда оның имзалары дегел. Бұл есе да бір кере дава уйдырылғанына таздықлай. Понипой пояснил, что подписи в протоколах не его. Более того, он лично знаком с одним из оперативных сотрудников, кто вел оперативное сопровождение данного дела, с компанейцем. Также он знаком с сотрудником ФСБ, который его попросил участвовать в данном деле, и он не читал протокол следственного действия, исходя из неких дружеских отношений с сотрудниками ФСБ. Поэтому мы в дальнейшем будем, конечно, оценку данному факту давать, но здесь очевидное нарушение. У нас фактически следственное действие не выполнялось, была лишь его имитация. Хочу поблагодарить всех, кто сегодня приехал, приедет, кого мы видели, не видели, кто, возможно, стоит, я так думаю, что под судом в Крыму, поддерживает нас любым словом, делом. Хотел поблагодарить Чок Саунуса, Аллах Разоуса. Пусть Аллах даст вам терпения, мудрости и не оставляйте политзаключенных, они нуждаются в вашей поддержке.
Бақшысарайда тұтылып Хизбут Тахрирге алақасы бар деп қабатланған Энвер Мамутов и Римзи Меметовны сезонын жаза бөлігіне ташлағанлар. Бұны Қырым бірдемілігі әрекетінің топлашуында адвокат Рустем Камилев айтты. Оның сөздеріне көре мабуслерінен 5 күнден берілі бағланмасынан чаресі жоқ екен. Қырым бірдемілігі топлашуында да не музакир етілгені левхамызда тариф етіле. Mahkemelerinin sonki stadiyalari. İşgalciler vatandaşlık jurnalisti Nariman Mamedimинов için 6 yıl hapis cezasını talap etti. Endi yakında vatandaşlık jurnalistine hukum çıkaracaklar. Onu internet vasıtasıyla terrorizmge çağıruvlar yapkanında kabatlaylar. Kırım birdemligi iştirakçıları Nariman Mamediminовны vatandaşlık faaliyeti ve akkorçalayıcılık niyen uğraşkanı için takip etkenlerinden emin. Мы делаем все от себя зависящее, показывая всю несостоятельность данного уголовного дела. Также 4 дня подряд в Ростове проходили суды по ялтинским ребятам. Там тоже идет представление доказательств защиты. Ялталы саяси мабуслерінің давасында есе енді имайджи тарафның шатларını dinlediler. Когда слушаешь этих свидетелей, ты понимаешь, что это не преступники сидят за решеткой. Когда люди совершенно, можно сказать, из разных слоев, это не какие-то родственники, не какие-то близкие. Это люди разной национальности, разного вероисповедания, просто соседи. Но когда они о ребятах отзываются так тепло, так положительно, ты понимаешь, что это не преступники, это не какие-то террористы. Потому что за преступника, за террориста, такие слова не говорятся. Этем Семидляевнан айтқанына көре махкеменің бұл шартларының ифаделеріні ве имайджи экспертлерінің нәтижелеріні көз өгіне алacağına umutlер беслемей. Ләкин қабатланғанлар сонuna қадар көрешежек. Чүнки işgalci акимиетінің Украина ватандашы олғанларыны махкеме етмеге ве Қырымдан чықармаға аққы yok. Бұнен берабер мабуслерінің аписте бұлынып шартлары да фена. В этом месяце Адиловым, Белявым была объявлена сухая голодовка как знак протеста на условия содержания в ростовском СИЗО номер 1. Условия в ростовском СИЗО номер 1 не отвечают минимальным стандартам, которые установлены ни национальным, ни международным законодательством. Те условия, в которых они содержатся, это не просто бесчеловечные условия содержания, это то, что сегодня можно назвать пыткой. Но несмотря на это, они стойко продолжают держаться, продолжают отстаивать свою позицию и не прогинаются под линию администрации СИЗО. Русия аписханесінде bulunmaq bu imtihan kanуnsыз tutulgan mabuslerinin çoxuсы hastалана. Аққорчылайжыларының білдіргеніне көре Джемил Гафаровның сағлығы фена. Сервер Газиев, Асан Яников, Энвер Умеров ве Арсен Джипаровның да сағлықнен проблемлері пейда olды. Условия СИЗО оставляют желать лучшего. Питание не соответствует никаким нормам и стандартам. Они описывают еду и воду, которые им дают. А в воде иногда имеется специфический вкус и запах. В еде присутствуют тараканы. И некоторые братья практически остаются голодными. Сабық саяси мабюс Эдем Бекиров халқының дестегі не қадар мұйым олғанына тариф етті. О ватандашларының ғұрурланғанына білдірді. Вот эти ребята, которые сегодня сидят, они показали пример нашим всем крымским татарам, нашему народу, что не надо бояться ничего, надо выходить на суды. Но я слышал на судах, когда кричали в поддержку эти люди. Бірседен Хорхмай приходили на суды поддержки. Это была неимовернейшая сила. Они боятся нас, не мы их боимся. Они боятся вот этих ребят. Они боятся их, потому что они их не сломали и не смогут сломать никогда. Эдем Бекиров ве Курышев иштиракчылары саяси мабуслеріні дестек етмеге ве Қырымда олған саяси репрессияларақта ер-ерде тариф етмеге чағырды. Владимир Задирака, Заман, АТР. Işgal başlағанынан берлі журналистерге yapılған басқының ең аз 300 факты қайдетілді. Бұны Қырым Аққорчылайжы группасының азалары қайдетті. Басқылар арасында азапларға Оғратов, Қорқызов, Тентуф е уйдырылған қабатлавлар бойынша апске алынувлар. Қырымлы файлер Украин матбуат васталары чоқча ярмадада олған вақиялар аққында тариф етмесіні чағыра.
Кырымда жымат журналисты olmak тилүкелидер. ФСБ хадимлері сені мұтлақ тақып etmege башлап бір күн уйдырылған қабатлавларнен тутып ала біле. Ишғал башланған сон жымат журналистлерінің тақып etmesinin мисали блогер Нариман Мамединовның давасыдыр. Ишғалчылер оны іч бір избатсыз терроризмнің ақламасы ве терроризмге чағыру вепқанында қабатлап 6 йылға апске ташламаға істей. Туди практично не їздять українські журналісти, туди дуже рідко їздять закордонні журналісти. В той же час в цій темряві окупаційній владі дуже легко і просто фабрикувати, фальсифікувати ці кримінальні справи, чинити інші переслідування і репресії, особливо використовуючи антитерористичне, антиекстремістське законодавство. Осман Ариф Меметов, Ремзи Бекиров ве Рустем Шейхалиев. Буч жимат журналистыны ишгалчылер бусине март айынын сонунда Кырым татарларга каршы япылган кутливи уджум вактында тутты. Шымды энди 86 Кырым татары саясий мабус оларак таныла ве аккорчалайчылар билдиргенине көре онын азат этуу күнүнү якынлаштырмак үчүн Украин медиалары буйын сынлар акында дайыма хатırlatmak керек. Розказати нові історії і зробити відомими інші випадки, розповісти історії про людей, які зараз перебувають за ґратами, згадуючи і про Сервера Мустафаєва, який є координатором Кримської солідарності, і про громадянських журналістів, про правозахисника Емір Усейна Куку і про багатьох інших активістів, які не мають бути знеособленою цифрою 86. Кырымлы аккорчалайчы Лутфие Зудиева айтканына көре, кутлевей хабер васталарында Кырым мевзусы аз ачыклана. Ве шымды ой ишгал этилген Кырымда ярдымга мухтач Украин ватандашлары аляда бар деп хатırlatmak үчүн Киевде булуна. Мы знаем, что публичность и освещение репрессий в какой-то степени защищает людей в СИЗО от пыток, от силовых каких-то мер и выступает в качестве превентивной меры. Ишгалчылернын такыпыне бакмадан Кырымда жымат журналистикасын кишаф этмеге дивам эте. Чүнки адамлар ишгалчылернын керчек жинаятлерин көстөрмек үчүн четте калып оламай. Виктория Аблязова, Ислам Пинка, Заман, АТР. Парыды Демарш, Гурджистан ве Балтық девлетлерінің эйетлері Авропа Шурасы парламент ассамблеясының күз сессиясы ачылышыны ресми шекілде байкот ете. Олар Украинаға қол тұтып, Русия қайтарылмасына қаршы чықалар. Украина эйеті парының нефбетеки сессиясында асылында иштирак етмейджек. Боле қарарыны парламентта кечкен ай қабыл етті, чүнки парыге Русия қайтарылды. Тежавузжет девлет есе не Қырымна азат етті, не де дигер шартларына бежерді. Сессия ачылышына Украинадан тек 4 депутат yol aldı. Олар тараптарларынан музакире кечірмелі. Олар парынан президент комитетінің топлашывы Киевде кечірілмесі ақта аңлашқан. Украина темсілжісі Алексей Гончаренко қайдеткенне көре парынан күз сессиясында Украина иштирак етмесе де ишгал етілген Қырымда Қырым татарларының ақылары бұзылған аққында лав бір юрсетлежек екен. Це питання буде розглядатися на комітеті по рівності. На жаль, так як Україна не подала повноваження, прийняти участь офіційно в засіданнях комітетів представники України не зможуть, але можна прийняти неформальну роботу з членами комітету, заповідачами. Діалог і співробітництво з українською делегацією є особливо важливим для мене і для всіх нас, адже Україна є країною-членом нашої організації. Україна може розраховувати на нашу повну підтримку. Тож я розчарована, що український парламент не подав повноваження своєї нової делегації до відкриття цієї сесії. Ятырымлар жел петілмесі Херсон вилетіні Түркиеден эйет зиярет етті. Иш адамлары ерлеш ханелерінің фалиетінен таныш олып, өз тәжірибесінен пайлашты. Түрклеріні Херсон вилетінде не жел петкені, невбеті левқамызда тариф етілі. Түркиеден 30-га якын чифчи тиджарет адамы ведевлет мемуры Херсон вилаетіне келіп чықты. Оларның чоқусы Текердах и әлиетіндедір. Олар мында ilk sefer келе. Ukrayna büyük bir ülke. Türkiye ile ticari ilişkileri zaten son derece iyi. Biz bu ilişkileri daha ileri safhaya götürmek istiyoruz. Ukrayna'daki partnerlerimizle, Türkiye'deki partnerler karşı karşıya gelip inşallah bu çalışmaları daha ileri götüreceğiz. Tekirdağ vilayetimiz
Kırım Tatarlarının çok yaşadığı bir bölge. 5-6 tane Tatar köyü var bu bölgede ve kırımcılık orada üst seviyede devam ediyor. Bunun başka bir anlamı da biz Kırım Tatarları olarak Ukraynalılarla beraber ve Ukrayna toprak bütünlüğü içinde yaşamamıza devam etmek istiyoruz. Türkiye'den kelgen musafirlerinin bildirgenine göre hava şartlarının oşaması ve sıcak iklim Tekirdağ ve Херсон vilayetini bağlayan tek şey değildir. Інвестори з Турецької республіки будуть інвестувати в першу чергу в сільгосппереробку не лише для потреб ринку України чи Туреччини, а для потреб ринку третіх країн. Киев vilayetinin devlet memuriyetinde müzakereler vaktinde taraflar iki taraflı işbirlikinin kavilleştiruvi hakkında anlaştı. Türkiye eksportka göre birinci, Xerson vilayetine importka göre ise ikinci yer ala. Göstergeçlerini kotarmak için taraflar bir kaç ortak işhaneni açmağa anlaştı. На жаль, товарообіг з Херсонською областю, наприклад, за 7 місяців 2019 року склав лише близько 50 мільйонів. Це означає, що ми маємо величезний потенціал, який ми маємо реалізувати в співробітництві турецьких компаній з Херсонською областю. Bugünden itibaren herhalde bu toplantıyla beraber bizim tüccarlarımız ve çiftçilerimiz iyi bir bilgi sahibi olacaklardır. Kuruşuvның resmi parçasından son taraflar bir-birine suvenirlerini bağışladı. Sonra ise Türkiye delegasyasına yatırım imkanlarını göstermek için Xerson vilayeti boyunca ekskursiyonu teşkil ettiler. Endi 10 yıldan beri Razdolnaya köyünde yerleşken bu müessesede sebze ve meyvelerini yeni teknolojiyalar vasıtasıyla buzlatalar. Bunun için zamannevi Amerika ve Avrupa teknikası kullanıla. Mahsulatlarını çetelge de satalar. Şimdi zavod kenişli. Aynen bunun için çetel yatırımlar ve yeni bazarlarga çıkışla meraklanalar. У нас есть можливості для того, щоб ми здобули стандарти європейські, для того, щоб ми більше експортували продукцію, більш стабільно експортували продукцію. Devlet müesseselerinin semereli olmaganı fikrini tecrübe hocalığı askaniyske derdest etti. Zamannevi östürüv sistemi ve bereketli kara toprak burtukli asılıklarının bol bereketli olmasına yol açar. Средний уровень зарплаты по украинским меркам довольно-таки неплохой. Это 10 тысяч гривен. Штат хозяйства составляет 370 работников. Из них, порядка, наверное, 250 работников заняты в животноводстве. Büyük başlar, at, Alpı soyundan içkiler Xerson vilayetinde muvaffakiyetinin hayvan asırıcılıkta inkişaf etti. Bu müessesede hepsi proseslerde hayvanlarını sahuvdan biruvge kadar insan eli minimal şekilde kirleşiyor. На сегодняшний день мы уже производим более 48 видов сыра, плюс йогурты еще мы делаем, сметану и масло. Это все представлено у нас и в нашем магазине, и мы уже начали распространять это все по сетям. Geçken sene Xerson vilayetinin koy hocalığına çetel ticaretçileri 6 milyard grivna yatırımında bulundu. Yerli iş adamlarının bildirgenine göre bu tek başlangıçtır. Burada Kırım Türkleri Derneği Başkanı'nın Herson'daki tarım arazileriyle alakalı bizleri davet etmesi üzerine oldu. Başta Herson valisi ve heyeti bizi burada güzelce karşıladılar. Ancak daha önce buralara gelinmesi gerektiğini gördüm. İnşallah önümüzdeki günlerde bu gidişler sıklaşacak. Xerson vilayetinden çiftçileri endi Tekirdağ'da bekliyorlar. Anda Ukraynalılar közlerinin Türk zinadaşlarının nasıl çalışkanını görebilecekler. Oleksandr Panchenko, Pavlo Oleynik, Zaman, ATR. Ахмеджет мерkezinde insan naaşları kazıp çıkarılgan içtimai kullanıcıları bunu tasdiqlagan resimlerinden paylaşı başladı. Kommunal hizmetçileri tranşeya kazganı vakit insan naaşlarını çıkargan. Mutikasız ve tarihçiler aytkanına göre bu yerde Ahmedjet şehirinin kadimi Kırım Tatar mezarlığı yerleşeyken arxeologlarını çağırıp kemiklerini toplap başka yerге kömmek hakkında kimse galiba düşünmegen. İşgalcilerinin hareketsizliği insanlarını pek açıklandırdı. И вот это такое отношение к кладбищам, к захоронениям, к мусульманским, кроме как вандализм назвать нельзя. И это не первый раз, и даже не второй. Вот этот вандализм, он поддерживается на государственном уровне. Никто никого за это не пресекает. И вообще чисто по-человечески не важно, чьи это кости, это крымского татарина,
мусульманина, христианина, или скифа, или сармата, такое отношение просто для людей это неприемлемо. Будақада нетиже программасы сонына етті піңізге. Хайырлы ақшамлар тілейім, аты ерден есе айырылманыз көрішкенже.